Khubor Pibaro Shakatup Khubor Jangi Gadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Penlong ka West Janta Hills District Mission Management Unit ia ka SHG Mela Kam Health Camp. Diang buram ka hitu ikinong yung shimbenta ha ka National Bench Press Championship Arjar Apoi. Diang buram ka St. Paul's Parish Apo Shillong yu Convention Cross SSCYM. But let's ngolem but not jingirap ka GSU Shakila not flu ying ha umulong. But mintangin pa siya Khubor bakam banya. Ka District Mission Management Unit West Janta Hills ringkat pat ka Office of Block Development Officer Amlarem CNRD Block minta kasngi kala pelong niya ka Self-Help Group Mela Kam Health Camp na kabenta ki dukot Self-Help Group Amlarem CNRD Block ha Inowel Hall kabadon hamadan niya leakay ha Amlarem. Kani ka program kalong shibenta na kajing raki kajing dap sun post nem jang kajing yo ya ka Jylla bapura. Ya kani ka mela la plido menteri kampo yeng uba lakmen rumboy. Haba pli kani ka mela uba rumboy uloong bagajing temu jong kani ka mela kalong ban pen Khubor ki kinthei bikin la ban yeng halaki jong ki kejat. Hashwa jong kani u Dr. D Lingdo Block Development Officer ka Amlarem CNRD Block ha kajing kren jong u ulay thu badon hado South Pa Nru Pautli ki SHG hapo Amlarem Subdivision. Ha ki manday man pa ki bách ba yêu yo ka ching koi ka ching ke hapok amram subdivision yami ki surok chua ki san phao tuli ki snem do ki nya phao san tuli ki snem hanrei yui hagini ki san phao tuli ki snem hagi nya phao san tuli ki snem like na ka kam sing waka kongwan the raw kichnong the boy is so pagi skur I hapo ka subdivision ngayong I demi ka government higher secondary school demi government higher secondary school demi government upper primary school kepada upgrade cega RMSA hapo terang belang demi ke RMSA higher secondary school hapot kertas ke college hanong talang letip mit paka ada kenak kaman kawi nagi manong tong tam apo ka bes jengtia wow news na o September daerah yo sutelop ye ke sorka harian di ombang gimdi yeo ang waduna ki telong wam yo telong ki chnong ki thao warro ki chnong ki thao de yo ombang di kani to ka jingku yang ka state ke yang I ka jingku yang ka ri ke yang I hapo ka jing sanchar yang ka ri India hapo ka jing sanchar yang ke state yang kat kamte the transformation Hashnong ang invasion yang ka tangaji sin bok yang ithi kantu ithi wasakawi ham cha yaki wan gi bro kiwa utam ithi hawako ham cha utam gi musem ithi bachipon gi bro le yogi ko Da kajingkmen diang buram kaseng hitu ya baro kidang shimbenta haka National Bench Press Championship Arjar Arpaway. Lakban kado bakani kadi kasin baningkong bakinong ya shimbenta haka ni kalumpung Yakob kinwanra ya katakma rupa bat takma renong. Haka ni kasngi lapin kop buram ya baro kinang shimbenta kenang ban penculur ya kiwaypat kinong shimbenta ke Jylla banang persyang ting haki lumpung kiban salong haki snem panwan.
Ningkong ngai ngut saya boleh bala pila semua bala kalau pun kena kerdan keba yo kerdan kamu bangga keturu ini kilong kami kari jengi bakin Khubor bakin simbentan balong lem tui Jylla babun sisa kilong kami dikena samla yemi sukmat ya pun ya dan hak sau ngut Jawaban ni kong sebab ai kejung kubli berkepang hadu data ya ka sing halang sing trimon sembang itu kepala sim ya kini sinjam ban one sedu she airport dan one shaw ya kini ki ya ikong angel bat ba anas balawan ra ya kanam berom ya ka Jylla ya ka district tekembang aju ang berubah ba ka Jylla Meghalaya jengi kam dunashu habobon kisap agak ka kot ke tem garwai ke siau khamdam ke kam sports haga sports su ki samla kenthe be chenrang na ke Jylla kilong ke baklan hadu ta hande ke ke boduna mangi ngasud ong barobor ke dei duna tang ke jing ai minsim ke jing yai ne bat ka ke jing duna ha ke jing sang tin ninti nani ha kinang ngelam tiling ba kan ke jing jok wala kare kasin ban kong na benta ke Jylla Meghalaya bangil nya shimanta ha ke national level ya kini ke powerlifting championship hande shipongut niyami nang ne bat na pring shipongut artli so ngala bonra deke ke jingkermen nang ne khmat kolong bang ni encourage ni ai mensim yo bon ki khna samla kan thei bisrang wat kirang ba ru namar hagne ka powerlifting championship umdei tang ki khna saman ke ber bala mensimenta hande wat ki timen kisan kilong kmi long khwaru kumangi i hang ne ke ba mensim tam yangi dangi poyang tei kolong ba ka Jylla Haka arpway turik mentau benai naiwing arjar arpway lelet ban ITO convention cross rangka SACYM dekidukot keseng samla laban parish harungkat kejingisan ran langgi kemi kikpa bat kirang ba sha parish St Paul's parish upper Shillong. Laban pinken mau bayu new convention cross lawan ra na zone 6 Ribhoy district haka tayo baladep deki samla ke Ribhoy district. Lapediang ningkong ha zone 1 deka parish maulai deka jingedon nang kisamla kirang ba bat longkmi rengkat bat kikpa mensim ke parish maulai. Deka jing temu ban penbena pat ba ya ke jing rakhi kisamla jang ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ya ke Silver Jubilee lalet ban ra ya convention cross na kawai ke parish sha kawai pat. Hakani ke kenti ke deka jing let ra na parish laban sha upper Shillong parish. Dimintangin ni Pajwa Shipor Shekijing Penpena. Tementang ini pai biang syik Khubor badang sang. Ki armut shiparah ni kesngi ki ladu e ya kejing im hadin bekading kalabam du ya ka yeng jengki hakapor arbje nok pai sngi hasnong umlong West Jylla Hills.
Kejingtip balayo lum loong begini kayeng kadai jong kekong mansuki calam arpulai snem kerta pada kepor baja kadang lit sajan hakajaka badon hajan kesin Aloysius Hospital Umulong berulok jangka ujunom suna arpsan snem kerta hakati kepor ulit yarap rajan yaka dakabai iki kun hayeng. Hadirin Shipor kayeng kala kemding bat hadu bandapoi ukpa barok kayeng kala ingkong lut kumju ki armut Shipara. Yaki armut ki kun jengini ki shujur balaklat kentup ambros chalam sausnem bat upenchai chalam arsnem. Nakaliang ki pulit pelip ding ru Maria yo jengtip kilawan poi hakate kejaka Henry namar ke jingklang keding bat ru ke jingbom ui ki pai ba akapor babiang emla shu pante lakam. Tu upra. Gimana? Ini aktif di grup dah. Itu upra ini nak. Dia kelab plastik itu. Oh, itu plastik. Oh, itu. Dah. Jangan habis lagi. Darah, biarlah. Ini buku ini. Halo. Ya perlu ini. Arbor company. Arbor ya. Ini rumah Shillong. Sao có dây chơi này? Mana ada ini? Dapat air kau. Postar algo de Shillong, postar tem. Keseng Jangkia Students Union Sengkmi rengkat baka JSU Mudmai Union kila lets ngolem syaka ying ke basyam lanot namar balabamdu ke teliding ha kesengi ublay janmit bat armut ki shipara ki badangrit karta kila do e ke mensim na ke jingbam lut ke teliding barok kawai ka ying. Keseng kala nok jingrap da kasong pisa syaka kemi kini ki kenarit berkeseng kala paru ego Khubor ngolem syaka ni kelong ying ki basyam ya kini kala not berkeseng kala pen pauru bakan nang ai shushu ki jingrap lada dang don kam kat bayo e da kemensim ke bas ngolem syaka ni kelong ying. Keseng JSU ke kerpat ru iki para dok parasnam ki bedon kemensim ngolem bekin kenerlem ya ke jingrap ke bas ngolem kat bayo e syaka ni kelong ying namar ke dei kelong ying ke bedang duna ha kayo kokot bar ke bakam ngosi kelong namar bahadu armut ki kun chinrang ki laklat no ha ke thli ding.
Kisamla Jungashnong Lumtir Cho Umlong Mentakasngi Kilakalpat Ikibor Sorkar Banbo Eka Fire Service Substation Ha Umlong Knang Banla Banyadai Gijing Pluk Ying Bat Pluk Klau. Kini kejengkerpat jeng kisamla kalami ahadin ba arngut ki kena kiladu no ikiminsim bokodor nakadaw jeng kejing Pluk Ying Ha Umlong. Ya pertujuh demi hi muksor. Yang mana kon yang kecnong, amju lo kon yang gedong. Among dapat lagi kami bahai mit pok kecnong betah. Kecik siasi go daman kami ada cem di kon yang gedong kecnong ni. Daman kecik siasi go sepalat utawa. Dan MV yung in, bawa ada cem gila ya agu kecik yang dikena gedang dulu. Kita pemban go kecik tu nong kecik siasi go sepalat. Kecik rap kat kamaman ngari yunin berjiar nin kecik rap man go Meghalaya Fire Service Department emigo tawa gawi wa sansi tawa wan mio wan Khubor rupiah tawa jingai diga ke office orang kamah kamanggi jingai diga ke office temi diga pe Khubor rupiah te do na ini jing ah kamaman na yang ke youth ni kon yang kecnong kecing tepat ni rupi dia sorka siapa komen lele yang ke Fire Service Department mah siapa mau kecing kerja sop sebentar juga Fire Service Department po yang kecing umlong abang yang suki lagi di jam cenong jam tau ini kecing jauh kami ni jauh bun sen itu manusia yang tidak kecing jauh kami ini man gobi kecing tak ini kecing ikon yang kecing ini ikon yang bibi kecing mah dari trio cem kami kecing jauh untuk kecing nyerap Naka yang ke sorkan ini ke Fire Service Department. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabukun tak ada pengindai syembiang Khubli Shibon.